Pemirsa gegiras Krama Bali untuk ngaksiang sesolahan drama gong lawas Kantun Ageng. Kahanan punika nyihnayang yening seniman drama gong lawas Kantun ketresnain oleh Kramene. Pemirsa, Pesta Kesenian Bali kaping petang da sepitu warsane mangkin sampun resmi mesinep ring tanggal 19 Juli nilintang. PKB dados pemungka untuk ngelestarian budaya, turmani nguripang malih perekonomian ring Bali. Tios punika, PKB taler anggen jalaran ring sejeroni ngemit budaya, adat miwa istiadat ring Bali, makudang-kudang sesolan seni miwa budaya, keunggang ring PKB selami abulan. Sili tunggilnya nih, antuk nyolang drama gong lawas, sani presiden ngibur penyuan penonton, sani ngosekin panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Rasa angayu bagia turmaning para mesuk semua, keaturang oleh Ketua Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas, Ana Agung Gede Oko Aryana, ide mausang, gegiras Krama Bali nih, utamanya nih sani tresna ring drama Gong Lawas dahat ageng, kuentenan inucap nyinayang, yening seniman drama Gong Lawas Kantun ketresnain. Puniki kan wantah titiang serang sami wantah berpartisipasi ring program Pemda Bali nangun Satker Tiloko Bali. Pastika sampun ngajakan seni budaya Bali sapunika. Ditiang merasa ngayu bahagia pisan. Dumugi sangkanan program nangun Satker Tiloko Bali puniki seni budaya Bali raga saya najak ke Pungkur Bekas. Nah sios ring punika taler denten lali titiang aturan suksmo majang ring semeton titiang sakesami seniman sakesami saya sampun sida berhasil ngemanggihan penghargaan puniki ngomolin penghargaan puniki kan. Nah taler titiang ringgalah sana becik puniki ngaturan selamat lan sukses Pesta Kesenian Bali 2025 sampun sida memargi antar 1 bulan penuh kan. Malipisan titiang aturan selamat lan sukses. Sukses PKB 2025 ajak seni budaya Bali. Tio sukses mesolaring PKB, rasa angayu bagia taler katurang, mawinan sili tunggil seniman drama gong lawas, Ide Bagus Kartika, moleang penghargaan Adi Sewaka Nugraha saking pemerintah Provinsi Bali. Tios mesolaring PKB, drama gong lawas taler pacang mesolaring galah tiosan, tinggi punika ring Puri Jerukute Denpasar tanggal 3 Juli, miwaring Puri Kramas Gianyar, tanggal selai Juli warsa kelitali selai, Andika Bali TV.